Jeste li spremni? Prvi put na ovoj sceni. Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Jeste li spremni? Prvi put na ovoj sceni. Čekić, drugo ekipo bio u sjeni. Posluša ovo sranje pa ga onda ocijeni. Došlo moje vrijeme da vam pokažem šta znam. Dobrodošli u moj svijet, moj život, moj san. U moje misli koje vama od srca poklanjam. Znam da neke vrijeđam, ali zato ne odgovaram. Od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Rasutu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao i lijek. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Sa mukom pod rukom, tražim nadu u padu, a gađa me aplauz, gađa me smijeh. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati ja stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada, provodim vijek. Rasutu komade, vezan samo pjesmom, sebi i životu tražim smisao i lijek. Ponekad mislim na ono vrijeme, svi računi kad se svode i kad sunce mirno zaspi, kad presahnu moje vode, tad ću morati ja stati, možda i ja u kafani, uzalud ću pjesmom zvati, da se vrate ovi dani. Od druga do druga, od drage do drage, od grada do grada,